Masoni i okultisti, graditelji kulture smrti, naziv je intrigantne knjige autora Mladene Jolkića iz Hrvatske, koja je predstavljena i sarajevskoj publici. Autor donosi pojašnjenje masonskog i okultističkog pokreta kao kreatora novog svjetskog poretka i kruga ljudi u svim krajevima svijeta koji u svojim rukama drži sve osnovne odrednice ljudske civilizacije, prvenstveno svjetsku ekonomiju, politiku i obrazovanje. Knjiga osvjetljava poznatu i nepoznatu stranu biografije 66 osoba svjetski poznatih političara, lidera, naučnika, književnika ili umjetnika koji su od 14. do 21. vijeka ostavili neizbrisiv trag u istoriji čovjeka. Pripadali su masonskim ložama, a u istoriji su većina njih zapamćeni kao geniji. George Bush stariji, Roosevelt, Saibaba, Mozart, Goethe, Kemal Ataturk, Josip Broz Tito, Franklin Roosevelt, Adolf Hitler samo su neka od tih imena. Knjiga donosi objašnjenja zašto u ekonomiji i politici stvari izgledaju haotično, iako su biti programirane i predviđene, kaže jedan od promotora. Prvo, odgovaram neznanje. Kako je znanje moć, tako je neznanje nemoć. Onaj koji ne zna, taj je lakše porobljen, taj je lakše pokoren. A zašto im ova situacija odgovara ekonomska? Isto kroz povijest. Siromašni ljudi, ljudi koji se bore svakodnevno da bi preživjeli, ne stignu razmišljati o širim stvarima, širim problemima, nego su zakupljeni svojom svakodnevnicom. I onda se lakše njima manipulira. Lakše im se serviraju neki drugi krivci, neki drugi neprijatelji. A oni pravi su u distanci sakriveni. Oni diktiraju svim državama, tako reći, na vlasti jedne podaničke strukture, iznad kojih upravljaju ta svjetska elita, masonska elita. Države, ti podanici koji vladaju u svim državama, oni su u stvari jedno oruđe, to nisu neke elite, kako bih rekao. Oni su praktički jedne sluge te masonske, tako, upravo toga. I koji imaju zadatak da na planetarno pučanstvo i državu nekoj pokornosti, da izobiziraju sa tim putem medija. Masoni su kreatori novog duhovnog svjetskog poretka sa novim pogledom na svijet koji je dijametralno različit od današnjeg. Cijela svjetska istorija odvija se po određenom poretku koji ima početak i kraj, te cilj koji vodi civilizaciju u određenom smjeru, ističe autor knjige Masoni i okultisti, graditelji kulture smrti.